Keruwit ke Amerika yakan nuklir plan jong kari Iran da ka pendon kam dagi bitu bombar. Bat arteli ki fighter jet ki balas niuno. Berngem ting ke Iran baka Israel kan sayo ka bainong ka ba syirkai hadin baka keruwit da ka strike ya ke Iran hakni kisngi ki baladep. Kat kum ki kubor laong ba watla Presiden Donald Trump ula penbena ya ke jing senge ban bom ke Iran kumbasan sengi. Henry mentapat ke Amerika kelah pendon kambiang dak tagi bitu bombar ban keruwit sendon ya ke nuklir plan jong ke Iran. Bat kane ke kesin ke balai baka nuklir plan jong ke Iran kelah syak keruwit ha ke Amerika bat ke Israel. Arsin mentah ha kane ke thma bat shisin hausnem arjar pusan. Nalor ki nuklir plan ke Amerika bat ke Israel kelah keruwit ru ya ka ketem sipa jong ke Iran kata haku neitra awas Iran. Lai teli ki steel plan jong ke Iran bala keruwit de ke Amerika bat ke Israel ne kamit kata kadeh mobareke Esfahan bat ku Sestan. Kane ke jing keruwit straj ya ke steel plan jong ke Iran kadeh lor ke hukum ke bawan na kerui Israel lakam ki kubor. Bat ke baderu ke jing jot ke jing dunong ke jing julor ke bajurba jong ke Iran. Kadba ke Iran kelah keruwit napang dagi namding bat ki drone ya ketem sipa jong ke Amerika ke badon Saudi Arabia ke balap penlong ban mensau sipongut ke sipa jong ke Amerika bat ke jingjot jong ki katto ke deteli ki jet jong ke Amerika. Kadba ki wei kiri ha Middle East kilah kwa ban penkudno ya kane ka thama Henry ke Saudi Arabia bat ke UAE ki de kiri ki bakwa ban le Persia ban yakun ya kane ka thama Persia ke Iran. Kum talas dang sa ka jingya pat kiri Muslim ha Middle East ka bala bu jingma ba ka ne ka thma kala bandang sniudur susu nang ne syakmat. Kadba Foreign Minister ke Iran u Abbas Araki ula ong ba ka Israel kan sayo ka bainong ka bakraw. Halor ka jingkrwit estraj ka badang syudep ke Iran ka bala penlong ban penkelon yapno u he sipai duriu jung ke Iran. Kum tau Abbas ula berngem teng baka Israel kan sayo eka bainong ke bas nutam lada en penpai kelabiang sa ke Iran ya ke Israel. Nang tagi kubur kilah kamru baka Amerika kelah pentikena baka F-16 ka jet ma jogri Amerika kelah hapan hir kendau kerki ha Middle East hadin bukan depan bom ya ke Iran. Bat hadu kane ke por om padon kanono kubur ke balami halor ke balami na kane ke jing hir kendau kerki jong kane ke F-16 ke jet ma jong kari Amerika ha Middle East. Kum taru ke bandang jan nang ne syakmat tongan api ki wei pat ki kubor ki bandang wan. Placebo.